sal nog gewees het. Fuck off en los my uit! Hey! Klaar! Dit is een toets, né? Wat? Wat een toets? Is dit vandag? Hallo? Ja, mamma, ek was net besig. Wat gaan aan? Wat? Nee, jy kan nie dit nou doen nie. Stop. Soos met ek skree. Hoekom? Nee. Nee. Yeah, you can do it. 3 times if you make the wrong PIN number, then it's come out, then it's double. One time is no, it's donut. You can just put it and just make wrong password, then it's fine. It's automatically coming declared. Decline. Laat wil huis toe gaan. Nul data. Kyk weer vir my meisie en ek donder vir jou.